You reign, your ancient Zion King, Kadosh, Kadosh, you are mighty on your throne. Oh, you reign, ancient Zion King, Kadosh, Kadosh. Rule as you wish, move as you like, in the name of Jesus Christ. We silence every strong man of this place. We silence every principalities of darkness, in the name of Jesus. Heavenly Father, we bow before your throne of grace. Uze uphakame, awufitado yabantu, awufitado yethu, awufeki italent yethu, ufe ukwazi wethu, impilo yethu, ayingaveli namhlanje, awuvele wena, usa, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Yesu Kristo Mwokozi wetu. Baada ya kuleta amen. Amen. Praise the Lord. Sisi basi ndani ya somo Yesu hii. Ora patu wetu sibuni sasa ufunzo wetu amen. Dada wetu amen. O dada bonke. Leadership of the church, leadership committee. Sorry yabana bacho. O mama o sisi o puti. No Sunday school ke kama la Nkosi Yesu amen. Bedugulisa ke kama la Nkosi Yesu amen.
uzalwane somthe Sibusiswe igama siyasanga Isaac, those are my names. Amen. Ngezwala libode Nkosi ke yanceda leMpondo. Amen. Namhlanje ke sinomfundisi wami apha Mpondo lakuthi. Amen. Ufaka futhi imali yakhe. Amen. Mama mali yakhe phakemva sabulisa Nkosi ke wabukana izofika namhlanje. Amen. Amen. West. Kaunti mali makhala ndimeza. Subopheka kanje manje. Abona abantu bangathethe izokhoba wani ngoba ngakho. Yithi meza. Noba umthandi uJobe yithi meza. Anthakahleka nami ngithethoba nami. Samkhumba bodade zosaba kumithandi meza. Meza. Uthini ukhona balena. Serious ecaweni aka. Noma sengikhululiwe noma sengiqedakele noma umagunya wale ndawo lotshiwe usakupheli. Izolo besitesimemezele ividi. Uthe asiphuphu wana bona akuthiwa asitekelini. We come here because inebese ithethile empilweni zethu. Khawuthi izulu lithe abathetha abantu abadakhola kakhulu ithi izulu lithe yekomiti ayishebe yekomiti ithanda izulu lithe hamba bamelela abakwazi ukuthi msalwa aqala ngokho wena yekomiti ithanda izulu lithe Ntoni efifi sithetha la bemdatha ngiyathanda sabuhle ungalibazisi izulu le-revival uzokwenziwa i-restoration yebandla xa sibi-process ye-restoration kukhona into efike siyibuyisele andizuqala kwenza mane maybe akuthi umsamari amen xa sesivala praise the Lord kodwa leyesu nomfundisi wami etomaso yi-encourage umzimba kaKristu kodwa naba kukhona isandla esithemba ngale West. Esandla thetha ngaso ayisosandla sikaSomthelo. Ngiyayithanda le ndaba. Ayisosandla sikaSomthelo kodwa sisandla esilindele ibandla elisezantsi. Ila mama. Andithethi ngaphela, andithethi ngayeyothi. Ndithetha ngezahlulelo ezithandathu. Ndithetha ngamabandla. Kukhona isandla esaluliweyo. Lepoto. Cela ukhoze mfowethu ufuna abafana nje. Ngoba ufuna ukuthi umthelo ngiyathandaza. Ukukhona isandla, ngithanda ukukhona isandla. Pastor ngithanda ukukhona isandla man. Ukukhona umfana makezomnye nomntwana umuntu. La nekepele handorobo bosata.
Wake up, prophets. Wake up, worshipers. Wake up, church of God. You can't be silent. You are wake up. Don't be silent. Keep running. When you decide to forget, how long? Ungamitheka namkuze unguwe. Wena unantoni? Ibaya lasonga aselwe kwalibali. Selwe izulu. Abazalwane bakushiya. Kodwa izulu. Kwi-revival. Stand up. There is a prophetic move in this season. Not abantu boni clear ezimhlopha. Ibandla lizoqhutshwa ngqondo. Akusenziwa i-restoration. Uthi lo mxholo wenu will you not revive us if you are willing to revive. If you are willing to revive. Aba mapeni na ngabantu. Futso mapeni na ngabantu la altar. Apewe. Mapeni na ngamaswera kuteka le altar. Sininza zipodo za. Baye bazithole isinyabo zibani. Khotha ngazo apha. Yithi bayina worship. Kada worship ya sing thousand. Sometimes we must phakeme sikelele ukuthi manje sikelele singakwazi ukukhawula le that moment ngoba siyefana into zokuhlangana awukhawula le message awukhawula le data into zokukhonza kayo yalapho ukuthi kanizulisa ife nokukhophoze kube khona abantu abamathosi kodwa abahleli phansi kuzulisa into lefuthele baphaka abantu emhlabeni from corner to corner. Jesus. Zonke kamera zomnyama. Phakathi sentenge sekawe. Utala vala abantu bathikela ngaphokozela. Lethu lamuntu sokha futhi thathelete. Okay, nebantu uyama. Okay, nebantu uyama. Okay, wapha ngokugeza kwesiko sakhe. Abanye bakhuthala. Lakela kuthakela na igwisa evuselwe. Laphatha ukuthi nangendlela yokuthi kade igwisa ikhuthele nje. You prepare shakho.
You need to simulate. You go to some of the news. You tell the whole text and listen to it. I don't know what I was saying. She's a celebrator in resurrection. But the first one, go and connect. This is the day that the Lord has made. Rejoice, 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 rejoice. Celebrate. Hallelujah. Ayate. Olugile. Ufane. Nonsense. The Spirit of God Himself. Because God is so powerful. I'll teach on panel. Kanitigache. Kula mabatu.
abanzima ababagcotshwe nyani inkosi ebanikeze amandla kube khona omama ababagcotshwe nyani abasebenza ngenye ikingdom all over the world kune-functions. Praise the Lord. Kunenye ikingdom kunenodada abagcotshwe nyani bakule kingdom all over the world. Kodwa namhlanje lethi isimemezelo First Kings ngabo bathetha ngaba cela kuyela amavesi abayi-31 but the chapter now is 18. May you close your eyes. I need you for a few minutes. Jesus. Simkonze yimi angitshonthe ngevoice senoma ngabantu simutane simuthe simutane simukot imihla Simon,
Without the victory, I'm going to be set. Verse number 20. West
isengenanyani ngoba lo nyani noma ingayingani i-compromise. Kodwa kunenye imbanga kancane west kubeka ukuba uYehova uThixo landelani yena. ukuba ubani uYehova uThixo yethani njani landelani yena. namhlanje kuzokhethiswa abantu. I wish bekhona abantu abanento lapha beselayo phakathi namanzi. Kanti abantu bangakhetha bangayikhetha lapha balandele yona bonke. Ndibuza abantu bakhetha amanzi bangakumbala bakhetha amanzi ngoba abantu bayithanda into eqinyiweyo ene-preservatives. Abayithandi into epure egenuine. Igeneration yethu ayithandi isingasala. Kodwa kunenye into bathola nemimbanga noma senibakhethile abantu kodwa kanimanga kuyagugulwa. Kwathathwa imongo kuyatshintshwa. Uma uThixo uThixo landelani yena. Ke ukuba nguBhali uThixo landelani yena. Uma uBhali uThixo ethantshana Landelani yena. yenzani njani entansana wesi. Landelani yena. Namhlanje kuzocela ngona lapha kuzokhethiswa kuzokhethiswa. Choose. Awukwazi isikhonza zombili. Choose. Choose. Uma uThixo uThixo khonzani sanubambana sanugqabalasa. Bathandekayo le gospel okanye le season esihamba kuyo ifuna abantu abakhethileyo qobo. Umbo kodwa ningazidalanga zombili. uYesu utshuliso ngathi uYesu champion. uYesu umeyisi. uYesu ligorha kwaso. Nawe uba uThixo uThixo khonzani yena. Kodwa uba uThixo uBhali landelani yena. Asizoceka kwapha ngoba isizi ekushintsha izinto abantu bazoshiyeka bekhethisiwe. Kunabaprofeti abanikeza i-direction into esenitsayo kodwa bamanyelwanga ngoba kunendlela ezobhala. Kunezanyeka ze-revelation ezithanda imessage eyiyo zabavisa lutho kodwa betithe sizosala inamba ikhona ingekho kodwa usakile. Isizwe le yokuzala yona inyoni ikhona yona ingekho kodwa sizokwenza njani? Uma uThixo uThixo khethani yena. Kwaphila kufuna ukhetha kulo nimilelo sidala kulo abalekani wakhe batho bahlabelelayo egcwele inkazimulo ephakathi kwabo uJehova ulwandle lwavuleka. Why ngoba senikhethiwe 4:4 senikhethiwe phakanyiswayo. Ubeka nomkhonto. Ukuba uYehova uThixo landelani yena. Lethanjani Landelani yena. landelani yena. Ke ukuba nguBhali uThixo Amane yakubabhala uthi ufuna ubhala. landelani yena. Xa ulandela yena zonke inzala yakhe awungena kule nto kuyo. Abathakathi bayakuphathana. Angakufa afuna ukuthi afe ku-Egypt awadafe awuncane afuna uqala asukele ngoba umzukulu wabo kaYesu. Thina uhalela ulala nje uhalela ubhubha okanye uphathi ngomntwana wakho. I-gospel esiyithethayo yokuba kuye-revival enye yezinto ezovuselela khetha uThixo.
Sit down. Ibandla liyakwazi silent. Xa unobuza abanye apa uyamkhetha okanye awumkhethi. Xa unofika iphara pha uyamkhetha okanye awumkhethi. Soke xa nijode kumfundisi. Soke umfundisi bakuthi ke banqwala nami nawu siyayilinganisa. Nayiba nabatana awukho convinced. Salvation, conviction. Salvation. My main don't ever impact. In there, come the hour, the pros and don'ts. Did you know salvation? The encounter. Young to weak, a satan, and young to money. Christian Jesus. That is why they didn't come and get us standards. They didn't count standards. Ufune kube honest ngoba nalozo kunikeza amandla ngokwe-ability yakho. Afuneka yonke uyokhatha uTikTok old. Ungawenza nomlendelele apha kuthi siyadumisa lo wenza kungawenza endlini. Andiphi ungawenza umlendelele apha kuba sileqile ngexesha after siyadumisa. Kodwa endlini ba honest, open up. Ngoba endlini ufuneka umuntu owiki adibane nomuntu onamandla ngoba umthandazo communication between a weak man and a strong man. Awuthethi wedwa emthandazo uthetha nanoze unamangela abantu ngamvakala ithandaza kungoba ngani ithandaza livala umoya uthandaza wala awumame. You are not obedient. All right. Now, I'm still focused on the community once again. But any of the things you all the time, the things you say, so that we revive and it was actually said. Now, yeah. Also, Buddha is season. But the sons of Issachar knew the time. That's why they don't kind of say it's one second still of the Holy Spirit. Go back, see, they function. There's a time they function, so that it's overlaid. And call about poison team, so activate a mind. I believe that one will call about what I don't think they take us slow, then I shout, then I cross, then I cheat out voice, then I dance. They take out their minds, they go down, activate back. Tell me, who does that some soul? I should come about to speak to the light. I started out to down, I started out to go. Who called about the fire into what I activate a person of mine? What I let them run in full of scholars can't. One is a hammer, you have a calling out to give 5. Mascule. Now, when you read it now, because of that, when you read it now, if you come up with it, I don't know very you know that to win a man. Please, what you Elia ever doing? Kuselem na dodwa prophetic Yehova. What's it, Johnny? Kuselem na dodwa prophetic Yehova. Usinatakushika yena yedwa niyakubo. And the Bible ithi kwathiwa Elia thoba uyehu nabanu. Azariya nabanu. Elisha. Baphathe koni. Ngoba xa besinde endleleni akho mamufika nabazosinda kwenza amamali yakhe. Asikho apho. Selena lo prophet ehe. Ke abakabhahali abaprofeti ngamakhulu amane anamani. Bakabhahali abaprofeti ngabantoni? Ngamakhulu amane anamani amahlanu amadoda. Ngizothetha ngamanje nenzima.
baprofeti bakabhala baphandle eMdantsane? Mandimbuze, ningakwazi uyenza le challenge, nikwilevel yoyenza le challenge? Uthi ungakhululeki uthi ewe, uletela yena sanjani? Ungakhululeki usihloko ukuthi level yoku-invite abanye abaprofeti ngazibambisa bakho. Kanti sida le ntambe kanisuzela. Susela tafika kabisa. Nani bafanya nini? Mungu akaanza hiyo kati ya sisi. Itini mama mtakatifu. Masinikwe inkunzi ezintsha zibe mbili. Ile inkunzi ezintsha fithi zibeka 2. Bazinyuleleke enye inkunzi entsha. Asenyulele enye bona mfoka mzayiya Bayinyathe, bayibeke phezu kwenkuni. Bangafaki mlilo. Enthethani Bangafaki mlilo. noma sesihluke ngayo ukufika lana ngithilo ngoba yena afunanga afuna isiqhubeke nje simise nje openeze manje nje iselelo nje ukhona noma sesihluke ngayo manthi afuneka ngasimise nje iyuyu nje ukhona noma sesihluke ngayo ngifuna ke kule youth week nize nenkulu i-ointeni bese revival ngifuna kule youth week nize nenkabi zakho nenkunzi zakho ngithi uzokwathi ngithanda iveketi kubeka tenazi Bazinyuleleke enye inkunzi entsha. Bayinyathe. benza njalo abaprofeti bakabhali Bayinyathe. batata benza njani bayitaka ke bona nansi bazenzela ngoba bayitaka ke Bayibeke phezu kwenkuni. Bangafaki mlilo. bayibeka phi mama yakhe benza njani ngoba Bangafaki mlilo. let us prove God this week. Zoba provela zonke amuma bona angismayile two messages la ngizophendula kho abaprofeti bakabhali bona question ebusuku abanye kwaku bathela namhlanje abanye bathi ekwama nosuku ukwindawo ethile okanye kulelevel endaweni ethile zoathekwa I'm threatening my call. I'm threatening abafana sabana now namhlanje ba-athekwa ngelinto again babe same time but sizophendula abaprofeti bakabhali ukhona uThixo wesibaba osaziwa bakamyeka wena bakangakhweshi wena bakhweshi umamali yakhe kontebentele kasupa zakangela zomathela nenyoka that's why ngithi kodibeni nini bakhe bana Kristu ayezalwa wayefuna abota anifunya ayisizi kama unkonzo wayo isephele isikhamisi kwenze njani yaba kwenze njani kulela ama watchmen I know these stories can divert you. Be careful. I'm just passing by. We are not afraid of these things. Yes. Now ndiyilungise enye inkunzi entsha. Yes, sir. Ndiyilungise. I'm the Tanzania. Ndiyilungise. Unjenja. Ndiyibeke phezu kwenkuni ndingafaki mlilo. Amashuko ke ngoku ufoka mzayile. You alter the altar. You alter the altar. Now swap kufuneka yebo kukumiswe isibingelele. Uba asizinzanga eselo sizawusinza esikabhali. Mandimqinisekise ngaloo nto ndinikeze assurance
if angiqiniseka ngemthandazo kukhona umadevil osibalisa umdakada izinga le-witchcraft yenyuka apho izinga lomthandazo liphansi i-altar yeke yento khona ivuselele namhlanje ngoba nasizo-challenge ubhani kufuneka sim-challenge siso ngesibingelelo sethu. Haleluya. Nani ngoba thabika sim-challenge sinjani siqinisekile nge-closet then i-closet kuphuma umama kwindlu yakhe ezohlangana nomama bafike lethi altar enophila ngezitrokhothi sase-west mabahlinze yabo faka usithandaze kuhle because of the time mabahlinze eyabo bayibeke kwi-altar badafaka imlilo ngoba kufuneka kutata uba ngemphe namandla anithikakusakise sesothandaza nami zokwenza njalo ngoba bebaninzi abangakuthi okanye aba-against us. We are sure of our God. We are sure of our God. We are sure of the remnant. Kunensalele lapha ngoba bebaninzi ezithetha bebambalwa bebadleni. We are sure of our God. Ngoba besagcwalisa izithetha khona kukhona ixesha elizayo apho abantu benyaniso apho abantu bamandla bazonesteyitha bangenzi posta bangazi-advertayizanga kodwa ugogo amandla atsala abantu bafuna bafileyo lento isala amandla lento ikhonelwa lento yaphila ayisakho amathubeni yaphila iyasebenza lento kaThixo iyasebenza ayebo phakathi kodwa belini asamtheke ikhotha ngempela kodwa belini lusenza ngehlobo efuna ngalo ubaphakathi kuThixo khotha kodwa kuThixo kuThixo nangeleni khotha masambe siyocala lapha kuyicala lapha asambeni khotha abadala le-prophetic siyakuThixo sondelani siyakuThixo we are marching with confidence into Bible. Let us approach the throne of grace. Nasiye to the throne of grace with boldness. Nasiye to the throne of Yabagalo. Ngoba saphukile uzobopha ngoba kaphukile uzobopha ngoba yerusikolesi kuyavusanana kuyavusanana kuyaphila kuyaphila kathatha igama
Before
Baphendula bonke abantu bathi, lihlelo lisi. Lihlelo lisi. Wathi ke uEliya, uprofeti bakaBhahali, zinyuleleni inkunzi entsha ibele, nizenzele uqala, ngokuba nibaninzi nina, ninqule igama loThixo wenu, ningafaki mlilo. Bayithabatha ke inkunzi entsha abayinikiwe, bayilungisa, banqula igama likaBhahali. Prophet, ladies first. Not in the mandate. Kalaban. Ikan kalaban. Itu makin semua kau seorang asliban. Ukaluban. Apa yang kau mesti? Ya, anggur. Upan safu. Sabafile, haleluya, iyanisongolisa, haleluya. Yele ubaba uyathetha, ivoice kabani, ivoice elizwe iphezulu. The louder voice now is not the voice of the church, it's the voice of darkness. Now, Iwo singabaprofeti abazoyitsala bayisondela. Bayibone phaa, bayarelax. prophets, true prophets, fruit and failures gifts. Because we call them ministries of revival, the offices. Itu bayi nanda ngoba nasi office one by year office. Hayo office one office ya kwibala. Fivefold ministries. Nobody can recognize one, the pastor one, but there are fivefold ministries. Ungenzeka umfundisi by an apostle. Ungenzeka simlimite umfundisi womntana wabantu simbethe kule ndawo umfundisi ngenxa ye. But when it comes to the kingdom mindset and the preaching, apostle and prophet, office yakhe but asizothi prophet sothi umfundisi. Ngenxa ye-environment that is not conducive for the ministries. Bakula igama likaBhahali, beqale kusasa kwadakwa basemini enkulu. Sacrifice that. Usazi ukuthi wasephila yini? Besithi Bhahali siphendule. Bahaya sasa. Siphendule. Siphendule bahaya. Abamakhosi
sondelana sondelana kumapha Basondela. ejaja nabaphindani buye sondelani izani izani young ones uthotshile la sisifana kudaka sondelana I want to show you something. Now if I have decided to think about it, come closer. Come closer. I want to show you something extraordinary. Like as I want to play with you, it's a one of the and the prophet of the living God. I am calling everyone on our public life to draw near. Kuna kuneka sokwenzeka. Shantebela haya. Sondela nibona apha. Basondela ke abantu bonke kuye. Basondela baripresentela bakhe phansi ababantu. Noma kusele umphutshwana. Sibona umile in the spirit. Usithi naphebo. Ay. Bakuhleli phansi kodwa nawe uzobona. Nabangajoya apha namhlanje. Bazovuka kunento aboniweyo. Khula mama makhapha phandeleke. Wabuya wasakha isibingelelo sikaYehova. Yena yezinto to rebuild the altar. Rebuild the altar. Rebuild the altar. Vuselela isibingelelo sikaYehova. We have to scatter this kapha. Sivusa sabantu. Wabuya wasakha isibingelelo sikaYehova. Oh, come. Esibe sidiliziwe. Imenjalo. Kubeka. U-Eliya wathabatha amanye alishumi Lesithelo elinambili. sasibhekile. Besithilizwe livini. Siba uya ku verse 35. 33 sorry. Yes. 33. Wazilungisa inkuni. Wayinyata inkunzi entsha. Wayibeka phezu kwenkuni. Beka lokhu. Wathi zalisani niphanda. Ibe mine ngamanzi. Galela namanzi yenze iwest. Kweyami order yenze iwest. Sifuna nibona umncane. Sifuna nibona umncane. Sifuna ukutobela. Sifuna elanga. Sifuna nibona umncane mthatha galela namanzi. Basigalele namanzi. Kwesi sethu sibingelelo galela how many jars? How many jars? Yes, verse 36. Yagalela nibagalela. Wathi emunyusweni kamnikelo wokudla nangokuhlwa. Wasondela u-Eliya umprofethi wathi, Yehova, Usondela abantu. Usondela abantu kuphetheza. Wathini? Yehova, Phinda lena. Yehova, Ewe, Thixo ka-Abraham, Thixo ka-Abraham. ka-Isaka, God of promises. Ka-Isaka, ka-Sirayeli, ka-Israyeli. namhla ngakwaziyo. Emdansane west. Thixo ka-Takumakhaulana. Thixo ka-Takumafalatila. Thixo ka-Takumanyakhe. Thixo ka-Somthelu. Thixo ka-Takubhelu. Namhlanje emdansane west. Sesiyavala mama. Bayabiva abaprofethi. Ngoba bemenyiwe abantu. Tuthashane. Simenyele kahle kakhulu. Siyamenywa. Simenywa kwivuselelo engafaniyo nesinye. Ngoba sike sakhona phambili. Kodwa Akwaziwe, abathethani. akwaziwe, Abathethani. akwaziwe. Abathethani. Yina manje shumela kwimeko yakhe. Uthi makwaziwe. Wena mfowethu ayizwonisi. Akwaziwe. Wena tata wabantwinayo. Akwaziwe. Wena family yana
minister of God. Akwenze njani? Ukuba ndizenze zonke ezi zinto ngelizwi lakho. I'm listening to his command. No. Andithethi moya. Thethi into yasekhaya. Thethi into yasecaweni. I'm listening to his command. Ewe. Ndiphendule Yehova. Ndiphendule. Letha njani mntatshana? Ndiphendule Yehova. Ndifuna ukutsho ngathi. Ndiphendule Yehova. Nditsho. Ndiphendule Yehova. Bantu abatsha base-West. Oomama base-West. Kule mandeni. Kwinkonzo yabantu abatsha. Kulwesithathu. Emagumbini ethu. Ngubani ofuna ukhonza ngaphezu kwami? Ngubani ofuna ukhonza ngaphezu kwami? Ngubani ofuna uzaphe ngaphezu kwami? Hayi! Uyeva! Hayi! Iso lakhe liyabona! Phendula Yehova! Phendula Yehova! Yonke imithandazo yakho. Yehova! Ndiphendule Yehova. Ndiphendule. Yehova! Yehova. Yehova! Yehova. Yehova! Yehova. Ndiphendule. Awuyakhombe wena. Unezandla bakho. Unenyawo uyahamba. Kosantebeya. Unamehlo uyabona. Unendlebe uyeva. Unomlomo uyathetha. Unengqondo uyacinga. Uyavelana. Nobuthakathaka bethu. Yehova! Yehova. Ndiphendule. Qhubeka. Basi aba bantu. Aba bantu bafeke mbali. Aba bantu babalisa ngabantu abangenayo. Le nto yayikho. Kubani wena
tena. Kante pala masata. Futhi mali yakhe kante pale. Kante. Ungahamba phansi. Awufuni ukuzobashula. Phakathi kwabanye abantu. Awufuni ukuzobashula. Phakathi kwabanye abantu. Siyathandaza ukuze khona lapha phansi ngelokhawulezo uzafaka phambili lo umlilo uzokhuluma udala sabosho udala sabosho abantwaneni bakho lo umlilo uNkulunkulu athatha ngawo ukuthulula usihla udla zonke izinto ezazingeke emameni bakho awugcoke inzala yakho uba nokusola ube nezibhala kodwa kawuli